This morning, I would like to share with you this message entitled, Ways Godly People Think Differently. Maybe this will be 5 or even more. Ngem wagas, when ways godly people think differently. Kasanot pa nagpanunot, dagiti tao nga nadyusan. Paano po mag-isip ang mga godly? Let us pray. Lord, thank you so much for the songs that have been rendered today. Nabendisyonan kami, Apo. Ket maipalagip kada kami, Apo Diyos. Nga da kami kat anak mo, kat sa dinuman kumati ayan mi. Maipakita mi, ti kinasyasin nom itibiyag mi, O Apo. Hanman nga kasjay ti mapaspasamak nga kan kanayon, Apo. And for that, we ask for your forgiveness. Iso nga tulungan na kami, Apo, katulungan ti adipen mo, nga mangilawlawag kaday ti nga mensahe. May mga listeners po kami na medyo hindi makaunawa ng Ilocano, pero tulungan na kami, Apo Diyos, tulungan ti adipen mo. Tapnon, may kabil ko jay right word, may bagak ti right words, Apo, for us to be blessed with this message today. Kuam ti gloria ken panakaidayaw. In Jesus' name we pray. Amen. Godliness. Everybody say it together. Godliness. Ano't Ilocano kakabsat? Iti godly. Nadyusan. Godliness. Medyo narigat ti Ilocano't godliness eh. Kina-indyusan. Na-indyusan. Oo, na-indyusan ko na tayo. Godliness. But let me define this morning what is godliness. This is not a popular word in the world today. Han nga iso deto iti popular nga balikas iti lubong ita, because the popular words in the world today get related iti money, prosperity, healing, and a lot things more. Because digidjay, iti maitutup kadagiti human needs iti daytoy nga agdama. But I'm going to show to you today how godliness will greatly bless a life. Kasano nga tinaindyusan nga panagbiag ken panunot, ket itundana nga itibiyag mo agbalin nga blessed. Are you listening? So we will be talking about godliness today. What is godliness? The meaning of godliness is very simple. This is the meaning. Godliness is devotion to God and conformity to His will. Dayjay. Ibaga tayo man amin, go. Godliness is devotion to God and conformity to His will. Ano ti devotion kakabsat? Kung nadagat devoted. Makitam ti may sa nga tao no anya iti devoted, uno devotion na, di ngamin kakabsat. Debutado ko na, dano kwa. Devoted. Amen? The other term ti devoted, kat dedicated, committed. Makitam nga iso ti ayan kakabsat, iti karirik na, ti panunot na, ken kabibiyag na. Iso kakabsat ti sentro na. Ayan, devoted. So, ti godliness ket devotion to God. The other meaning is conformity to His will. Anat conformity? Dayjay biyag tayo kakabsat ket maiyasping wenno mayataday. Anapit ti Ilocanot conformity. Sa Tagalog, conformity. Okay? Panakaiyalubog. Oh, nakita yung kabsat? Panakaiyalubog. Kadayjay pagayatan ti Apo. Baka panakayan nurot, mayan nurot, tibiyag na kan panunot na mayan nurot, kadagiti pagayatan iti Apo. So let me ask you today, by this definition, are you living a godly life? Makita ka di biyag mo nga ti devotion ket ti Apo, makita dayto nga devotion to God, ken makita di biyag tayo nga conform, mayan lubog, mayan nurot, kadagiti pagayatan iti Apo. That is the meaning of godliness. Worldliness, definan tayo mat kakabsat, DJ kabaliktaran ti godliness. So,
the opposite ti godliness kakabsat, worldliness wenno ungodliness. That is the opposite. Worldliness and ungodliness. What is the meaning? On the other hand, is indulgence to lustful desires. Anat kaya nga sa unti indulgence? Dayjay tilang amuna nga parparagsaken kakabsat ket jay tarigagay nga nainlasagan. Tarigagay nga naintawan. Dayjay kinamanagbasol, lustful desires and conformity to the philosophy of the world. Ti panunot na kakabsat ket mayanlubog ken mayanurot kadagiti panunot nga nainlubungan. What is this philosophy of the world which is anti-God? Maibusor kini Apo Dios. So let us read one more time. Everybody read together. Worldliness or ungodliness on the other hand is what? Indulgence to lustful desire and conformity to the philosophy of this world which is anti-God. Anat anti kakabsat, against, maibusor wenno mailaban kini Apo Dios. Now, let me show to you verses to define that indulgence to lustful desire. Ano dito indulgence to lustful desire? Makita tayo di 1 John chapter 2 verses 15 to 16. That it indulgence to lustful desire. The Bible says, "Love not the world, neither the things that are in the world." Han mo nga ayatan ti lubong, kan dagiti banag ti dayto nga lubong. "If any man love the world, the love of the Father is not in him." Verse 16, "For all that is in the world," ano dagiti dayto nga lubong? "The lust of the flesh, derup ti lasag, the lust of the eyes, derup iti mata, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." So, han nga naggapo iti Diyos, no di kat adday ti dayto nga lubong, it is anti-God. That makita tayo kakabsat, how it is so prevalent today in social media, very sensual kan very lustful, dagiti makitkita nga pictures, dagiti balikas kakabsat. And I hope nga kada tayo nga anak ti Apo, han kumanga makita kada tayo, especially dagiti ipopost tayo di Facebook, dagito nga sensual ken lustful nga words kakabsat. Well, ay nangruna ka dagito young people dito church. Tada kayo ket agad-adal ti Biblia. Sapay kumata maipakita yu ti lubong iti godly life. Godly image. Godly image kunayo man? Ano kaya sa ti godly image? Nga DJ imahen mo, DJ panakakita daken ka, ti Diyos kumati makita da. Saan nga DJ kaslang agpapada kamot gayam? No anyat words mi, kas jemot lat words na. No anya iti biyag mi, kas jemot lang ti biyag na. So daytoy kakabsat, iti intayo kitaan ita nga bigat. Amen? So that is indulgence to lustful desire. What about conformity to the philosophy of the world? Kidante di Romans 12:2. Romans chapter 12 verse 2. The Bible says, "And be not conformed to this world." Han mo nga tuladen, kunana, daytoy lubong. What does that tell us? The philosophy. Anat philosophy, pastor? Dayjay panunot uno prinsipyo. Iti tao nga awan iti Diyos ken kuana. Dagiti makungkuna nga ungodly. Be not conformed to this world, but be ye transformed, kuna ti Apo, by the renewing of your mind, that she may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Anamot deti anti-God. Anak ka nasawan, deti philosophy ti lubong kakabsat ket anti-God, against God. Digito'y nga panunot nga nainlasagan, panunot nga nainlubungan. These are anti-God. Okay? Romans chapter 8 verse 7. Kidaan tayo. "Because the carnal mind," carnal ko na tayo man. Anat meaning ti carnal? Nainlasagan, naintawan, DJ sarili kakabsat, from the word carne, which means flesh. Ngahan nga dito, literal nga flesh tayo. Ngem ibagbaga na DJ, nature tayo, nga tao, nga managbasol. Teko nada, to err is human, to forgive is divine.
So ti nature ti tao agbidot, agbasol, sinful. We are all sinners. Data ti nature tayo kakabsat. No makita nga ti tao kat professional, ang tawag sa kanya, dignified sinner. No nabaknang, wealthy sinner. Hello? But we are all sinners. Agduduma tayo man ti kulay iti kudil. At the white, at the brown, at the yellow, at the black. But deep inside our hearts, agpapada tayo nga managbasol. That is our nature. That is carnal nature. Kat they nga desire anti-God. Saan nga makianamong? Wano saan nga makisabat? Saan na kayat iti maki-agreement? Wano makiyalubog kadayjay pagayatan iti apo. The Bible says, the carnal mind is enmity against God. Against God. Did you see that? So na iti dayti nga bigat, anak na ka iti apo and you claim to be a believer of Jesus Christ, dapat digiti carnal nga banag, worldly things, kan ungodly things, tibiyag tayo, awan kumat lugar na ti panunod tayo. Agpaiso nga addada nga agraraira, because addatay pelang tilasag, ngem dapat, God says, awan kuma dapat iti lugar na itibiyag tayo. Sana po, walang puwang ito sa ating buhay. Kaya't mga rod kakabsat nga tabalay mo kat pati baboy agyan yan taunag. Makiiddaking katababoy. Agkaraiwarang ti kalding yan ta kitsenyo. Welcome dagiti amin nga aso nga walang kakabsat kat sumrek da amin. No di bugawem ding amin because that is not where they are supposed to be. That is not where they belong. So, datayo kakabsat deti bagi tayo templo ti Holy Spirit. So, digitoy nga ungodly things kan worldly things, dapat as a child of God, desisyonam nga awan dapat lugar na kengka. You must clean the house. Dalusam dapat tibiyag mo kakabsat. Because these are anti-God. Agasam ta i-welcome mo dagiti ideas, thoughts, desires, kanda do mga aramid itibiyag mo nga maibusor kaday di agnanaed. So that would not be healthy for us. That's why we are admonished not to listen to the ungodly. Kunanak Psalms chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. What does that mean, Pastor? Ti counsel ti ungodly, let us define it in a proper way. Di ba? Kasi siyempre, kaduan nga unbelievers kat isumot ti kaslang pagpa-advisam. Kaduan nga doktor, unbeliever. So, Pastor, hantay, pagpa-doktor nga rod kadakawada kat unbeliever da. No. Pastor, hantay nga agsisik ti counsel ka, digiti nga abogado kat unbeliever. What is ungodly counsel? You know what is ungodly counsel? It means an advice that is anti-God. Ungodly counsel is an advice that is anti-God. Dede ibagbaga na king kakakabsat kat maibusor kiniapo Diyos. Haanan nga maikonform kadayjay pagayatan iti apo. Isun iti mangyadayo dayjay devotion mo kiniapo Diyos. So as God's people, kas anak ti apo kakabsat, we must be devoted to God. Ano dede meaning ti godliness itay? Let us look at it once again. Godliness is devotion to God and conformity to His will. That is godliness. So, what is worldliness? I-define tayo, tapnon di kasta kataging gana nga agsing in. Kasi, amuyo kakabsat, dito nga balikas kat agbalinton nga regular nga termino keng ka. O, di ba? So, kunamton, di kiti anak mo, apo unayin anak ko, awang madlat, godly nga pampanunot yon. O, mausar munton. Di nga min kakabsat, apo unayin anak ko, agbalbaling kay man nga worldly. So, ano ko na, worldly. Ano kahit mo nga sa unti, worldly? Nga di aramidin na, kat saan nga mayataday iti pagayatan ti apo. No di kat mayataday di kabukbukudan na nga pagayatan. Ken mayataday ka di makita nga sistema iti day ti agda mga lubong. So ako namkat worldly ka manen anak ko. So I hope the term is now very clear to us. I am giving you a biblical definition of what is anyat godly ken worldly.
So, ulitin tayo pa kakabsat, tapnon na ag-sink in kada tayo. Okay po ba? Okay, once again, ano ti meaning ti godliness? Devotion to God and conformity to His will. Okay? Devotion to God and conformity to His will. What is the meaning of worldliness and ungodliness? Basahin natin. Indulgence to lustful desire and conformity to the philosophy of this world, which is anti-God. Yan po ang biblical definition ng ungodliness. Now, we still have this old nature. Isungahan mo mabalin ti aggrow ti Christian life nga awan pa nakidangdangadang mo eh. There is this struggle every day. Kasi, pastor, amok nga DJ ti dapat panunot nga da kanyak godly mind. Ngem adapelang kanyak ti nature nga kinamanagbasol. So contrary to God, that is why, listen, we must daily commit ourselves to be a godly person. Every day. Saan nga maminsan, dahil iti kakabsat nga kalakumanangag mo itagot ko ng Lord, I am going to be a godly person. Because automatically, it will happen in your entire life. No. Every day, you will always remember this day nga nangigam dahito nga mensahe. Kat kunam Lord, that day in preach ni Pastor iti godly life, I made a commitment to you that I will live godly. So Lord, today, help me to be a godly person. Ket no adaba nagtipanunot ko, biyag ko, turturong ko apo Diyos, nga mayhan na mayataday ti pagayatan. Lord God, please, linisan nak apo ka digito nga bambanag because I want to be a godly person. So nakita yung kabsat, we must commit ourselves every day to be a godly person. So let me ask you, are you committed to be a godly person? Anat kay kayat yung kakabsat nga, ana iti decision nyo? What is your decision? To live godly or ungodly? Nakapsot kakabsat, ditay samot na naawatan tay, definition na itatay, irugitay man ka, digito'y kwa, young people. Ana iti adati pusom nga rod ita, you will live godly or ungodly? Pigsisan nyo. Iti panagpukaw yung pelang kat, bale na abak kayong kakabsat. Maminsan pa'y, are you going to live godly or ungodly? Godly. Nanad ni Apo Diyos day jay, hanggang pinilpilit ha. Okay? Okay, dinggan tayo mamut ka, digiti adults, will you live godly or ungodly? Godly. Okay, which means you will be devoted to God and conform to His will. Amen? Okay, so now we are committed to live a godly life or to be a godly person. Now, ano dito title the message na itayan? Ways godly people think differently. Paano mag-isip ang isang godly person? Yan ang ating topic. Actually, I could entitle this message in a different form. Pwedeng ganito dapat yung title eh. Okay, ano yon? Basahin natin. Godliness, the believer's new normal. O di ba, very catchy? Today, we are in a new normal. Hantay mo't dati nga, naka-mask nga rumuar, naka-face shield. Wala namang ganitong service natin na kaslang ada lugar ni Satanas yan ta nagbabautan kakabsat. Hindi naman da ganito dati. But because we are adapting to the new normal, so we behave and act in a certain way that conform kadayjay new normal nga makungkuna. So, no inawat mo ni Apo Jesus as your personal Savior, the Bible says that you are a new creature. All things are passed away. Oh, ni Prince tinagan dati, bisita ta itay. Mabalin nga na sharean na ka ni Brother Ryan, Prince, kat inawat mo ni Apo Jesus as your Savior. So, DJ dati nga Prince, awanen, nalpas day jayan. Deti adaking kaitan Prince kat ti Apo. All things are passed away, all things are become new. Which means nga, you have to adapt yourself to a new normal. What is the new normal of the Christian life? Godly life. So dapat normal king ka ti agpanunot nga na Diyosan ita. Agbiag nga na Diyosan. Nga agaramid ka digiti godly things. That should be the normal life that you have.
Titus chapter 2, 11 and 12, the Bible says, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness," wow, amom no, adatarigagay mo nga matupad, wano mapengdan kakabsat, kat kaslang no awan panunot nga natakneng, ipatay mo. Kita nyo, digiti ubing no, dakayat na kakabsat, nga hamo maitid, kat kasla ipatay na't panagibit na kakabsat, agwalwala nga agululang, no lumakay, nataktak ng labasit, di pa nagwalwala. Tahan na maipapati, di ap, ti imatang ti apo, di kayat na kakabsat. You know, but the Bible says, denying ungodliness and worldly lusts. Nakita nyo na? We should live soberly, anakanot biyag taitan, soberly, righteously, and godly in this present life. So, ti-normal life tayo, kat sober, righteous, and godly. That should be your normal life. So, I will teach you today how to live the new normal. How to live a godly life. Posible na yun yung dapat title ng message. Or, this is another title for the message. The profits of godliness in this present life. Or, like nyo? Like or dislike? Ang ganda, di ba? The profits of godliness in this present life. Baka akala nyo, nung kami nagbalina ka na Diyosan, Pastor, ket awan ton, jak to ma-enjoy ti biyag kon. Oh, sabi mo lang yan. Kasi iba ang alam mong kaligayahan, lustful desire and worldliness. Iba yung alam mong satisfaction. Iba yung alam mong happiness. Pero ito iba eh. So, iniisip ng iba, among pastor, mayat kalaktak kanyak ti umay makigimgimong kanya, yung jak kahit nagpabaptize, kasi no kitak di giti membruyo, baka miserable tot biyag kong pastor. Imagine pastor, umay da makigimong tibigat, okay kanyak di jay. Ngayon umay da pa iti malem, medyo narigat kanyak di jay, pastor. I-require pa idati Monday night. Tunukan umay da pa makigimong ti Merkules, ti upat di jay ang kakabsat. At dapat ti Biyernes ti Rabi eh. Tapos, pastor, cheerful giving. Pastor, anapay ti biyag ko. Di ba? Anapay biyag ko, pastor. Hindi na ako masaya pag ganon. The profits of living a godly life. Sana maipakita ko sa inyo yung topic na to. Kasi, napakaganda to eh. Iba kasi, among ti worldly nga tao, kanang godly nga tao, they have a different joy. They know of a different joy. Iba yung joy na alam nila. Pero ti godly kakabsat, sa bali day di adaking kwa na nga pakapnekan na kakabsat. Kat day jay ti dapat nakem nga masursuro tayo nga anak ti Apo. Godliness. Nakita yung kakabsat? Because the Bible says in 1 Timothy 4:7 and 8, listen to it carefully, "But refuse profane and old wives' fables, and exercise rather thyself unto godliness." Verse 8, "For bodily exercise profiteth little." Di pa nagwat-wat, adamay itulong na kakabsat. Okay? But, godliness is profitable unto all things. So, no gayam ipakat mo, wano agbalin ka nga godly, iti amin nga ba nagkakabsat, magunod mo to, dayjay nasayaat nga ited naging ka. Dayjay nga godliness. Having promise of life, anat karina dito, godliness, what are the blessings? That now is, and of that which is to come. No godly ti biyag mo kakabsat, it's a win-win situation. Kaday ti agdama nga biyag, panalo ka. Into na mapangkat langit, panalo ka pa. So sang ka pa, the profits of a godly life. So it's a wonderful topic. Pero why did I choose that title nga, Ways Godly People Think Differently? Because, DJ muna kakabsat ko, dati may kadwa, kat isulaan timang motivate king ka to live a godly life. Now, I have to show to you how to live a godly life. Kasi, dati pa lang panagdingag yun, dati topic nga kunak itatay kat, excited kan, Pastor, I want to learn about that. So now you want to learn, kasano ti godly life. Kas lang kumano pa nagmekaniko kat, napintas gayam ti agmekaniko si Kang. Di Australia, napintas gayam ti agmekaniko ni Brother Dexter kat he works on the mechanics. As a mechanic kat mayat kakabsat.
Kat ko na, I want to learn. Di ba? Mabaling nga ti passion mo agluto. Oh, kaya't ko nga masurusuro mo ti agluto. So now, that you have the desire to live a godly life, I will show to you the ways how godly people think differently. So marami po ito, pero abangan natin. Amen? I can only give to you probably the first two. Parang ito yung tanong na ganito, yung tanong na ganyan. Ayan. Tignan mo, Ige. Parang yung tanong na, paano ba mag-isip ang mga mayayaman? Oh, di ba? Because sabi nila, ang pag-asenso nasa isip. If you can change the mindset, then you can change the person. If you can help him think right, then you can help him live right. Tama? At dadya makungkunan ngamin nga poverty mentality. Panunot nga haan nga umanga tapulusan kakabsat. Ta ije panunot na pelang, hana umanga hatin Panunot pelang. So, paano mag-isip ang mayaman? O, paano ba mag-isip ang mga matatalino? O, di ba mga kapatid? Yung iba, paano ba mag-isip ang matalinaw? Anong ibig sabihin ng matalinaw? Nalingag, sakar. Malinaw ang kanyang paningin pagka sa test ng answer ng kanyang katabi. Pero iniisip mo, ang naglaing di classmate ko paano kaya siya mag-isip? Paano siya nagre-review? O, di ba? So now you saw godly life, and I'm going to teach you the ways godly people think differently. Okay? Would you like to know? All right. Number 1. Ano ang mindset ng isang godly na tao? Everybody read together. Godliness is a lifestyle. Sige, kopyahan yung website. Godliness is a lifestyle. It's not a schedule. Ang godly act no Domingo, tadak di kapilya. Ngumton Lunes, worldly acton. Ay hindi. Godliness is not a schedule. It's a lifestyle. Parang isang entrepreneur. What is an entrepreneur? Someone who has a business or a job or a work to do that converts into monetary. Entrepreneur. Ang entrepreneur, ang pag-iisip niya, entrepreneur. Naawatan niyo kakabsat? O, paggising niya, ang isip niya, entrepreneur. Entrepreneur kung natayo man? Okay? Lahat ng makita niya, pagka pumunta sa isang lugar, pag nakihalubilo sa tao, ang may isip niya, mayat mga pag-businessan deto yan. Isip, entrepreneur. Nakita yung website? Ibig sabihin, yung kanyang pagiging entrepreneur has already become his lifestyle. Amin na makita ng kakabsat kat, mayat nga ilako deto yan. So, noong agawid je balay, tala mailakot makikita ng kakabsat. Ilakok sa deto, mayat deto yan. Balin siguro nga ilako di gito. Puro business je mind. It becomes his lifestyle. Ganyan din po ang godliness. It's lifestyle. Hanga dete. Teka, iset ko ti panunot ko nga i-schedule. No Domingo, godly act. Ngem no Lunes, iba ako. Ay hindi po ganun ang Christian life. Godliness is a lifestyle. Godly people wake up as godly people. Ti tao nga godly, no nagriing ti bigatan kakabsat, godly nga sigud di mindset na. Devoted to God and conform to His will. So therefore, pagriing na pelang, ti apot biruken nan. Paggising pa lang sa umaga, Bible kakabsat, iti kaslang sangwen nan, nga umununa. Okay? To give you some examples, Genesis 19:27, and Abraham get up early in the morning, nagriing, why? To the place, bumangon, para pumunta doon sa lugar where he stood before the Lord. What does that mean? DJ lugar nga isut kanayon, doon siya nakikipag-usap sa Panginoon lagi. Kaya paggising pa lang sa umaga, hindi bomboradyo ka agad. Although news is very important, hindi yung paggising labang nga sigod. Hindi yung paggising modules na kaagad. O kaya chat ka agad. O check message ka agad. Check inbox.
Ang godly na tao, pagkagising pa lang, Diyos na ang hinahanap. Biblia na ang inuuna. Personal quiet time. Yan ang godly person. Paggising niya, godly na yung kanyang mindset kaagad. Mark chapter 1 verse 35. This is the Lord Jesus Christ. And in the morning, rising up a great while before day. Madaling araw pa lang gumising na. Bakit? Kasi marami po siyang trabaho. So bago magsimula ang trabaho, ito yung kanyang inuna. He went out, lumabas. Saan siya nagtungo? Departed into a solitary place. Lugar na awang makaisturbo keng kuana. Awang makasinga. Amen? Iso nga napintas nga no, ag devotion ka, alagat you may have some things to do when you devotion, but ako, pagka minsan nagde-devotion ako, audio Bible, talagang awan ko madapat iti Facebook pe lang. Amen? Okay? And there, what did Jesus do? Prayed. He prayed. So, godly person wake up as godly people. What else? They go to work as godly people. Pag pumunta sa trabaho, ti makita da kakabsat, iti puso kun ima ni Apo Diyos. They see God. Haan nga DJ, literal nga makitkitam ni Apo Diyos ngem. Kas lang di businessman, adda makita na nga something in every situation. So, godly people go to work as godly people. Godly ti panunot na nga mapanagubra. Amen? Okay. Colossians 3:23. Colossians 3:23. Whatsoever ye do, this is about job, di trabaho. Okay? Do it heartily as to the Lord and not unto men. So, di trabaho ko ng Lord. Dito nga trabaho, numan pa'y boss ko tinang i-require, ngem ti pa nagtrabaho apo, aramidot nga para ken ka. Godly, they go to work as godly people. Another verse is in Ephesians chapter 6, 6-8. Not with eye service. Not eye service. Nagaget, no, adamang supervise. That's not a godly man. A godly person, uray awan ni foreman, uray awan ni engineer, aramidan na di trabaho na because amuna nga ti Apo kumitkita king kuana. So mapanagubra, godly pa rin siya. Makita yung kapsat, godliness is a lifestyle. Hanga saka lang godly may ka nagtukaw ti unig ti kapilya. Ngudi kat uray mapan kaagubra, panunot nga na Diyosan. You see that? As men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Verse 7. With goodwill, doing service as to the Lord and not to men. Inaramid mo nga para ti Apo, saan mo nga yung pagapu ka DJ tao. Verse 8. Knowing that whatsoever good thing any man doeth, anyway, hamot nga DJ, boss mo't makintingil ti masakbayam. No di kat ti Apo. Kat no makita ti Apo kakabsat, DJ, puso kan panunot mo, the profits of a godly life. Anong mangyayari? The same shall he receive of the Lord. Ti Apon tut mang supapakken ka. Whether he be bond or free. Dito bond or free, there were two kinds of slaves before. DJ slave nga bond slave, dito DJ ko na, DJ amo na, okay, you are free to go. Ngam ko na amo, I choose to stay. Hanak nga rumwar, I will choose to stay. So pati bengan na kakabsat, yala payag, as a sign of bond slave. DJ mo't free, yun na yung, kumbaga no, basketball kakabsat kat free agent. Parang gano'n, di ba? Anyway, so, a godly person will go to work as godly person. So, do you go to work as godly person? Uno sa ate lang godly ti panunot no, dati ti kapilya. Nuwapan tayo ito, agubrang kakabsat kat tila ingtay ngagsaod dakas. Kadahante magargordyaan, digiti ngiwat tayong kakabsat. Kada digiti pampanunot tayo kat awanan kas lang hante nakigimgimong. Kas lawan na adal tayo ti sa utiapo. Madi kakabsat. Godliness is not a schedule, it's a lifestyle. Ag-reflect iti amin nga aramidem, day panunot nga daking ka nga na Diyosan. They handle matters as godly people. They handle matters as godly people. They handle it in a godly way. Kaslang kuma, example ko deti Romans chapter 12, no adda iti mang perperdiging ka, di ba? Sarsaritaan na ka.
Unno paspasaktan na ka. Karuba, kabagyan, wano anyaman. The Bible says in Romans 12:21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, you handle matters nga mindful ka kadigijay insuro ti hapo ken ka. Anak ko na DJ previous verse. No kano mabisin, jay kabusor mo, ananwem. Pakanem. So, dapat naling agluto ti godly person. Kasi no mabisin, jay kabusor na pakanen ra. Numawaw, anat itod na. Painumem, tapnon isuntot pagbabainan na kenga. Kunana, thou shalt heap coals of fire upon his head. Sana ko na, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, he will handle matters in a godly way. That is a godly person. They acknowledge God in every way. Oh, amen? Iso nga dito, isurusuro tayo, di kita young people. Oh, di kita alam nyo nga kurso, di kita plano yo, di kita aramidan yo, iyuman nyo ti pastor. Haan nga Diyos ti pastor, ngem isot may nga way, nga mga knowledge, iti apo, iti biyag mo. Because di pastor, adipen ti apo. Kat ti may sa kadaklan, nga maitid na ken ka prayer. Kat by the grace of God, ni MD, napahanan di rabi ikakabsat, kat ma-quarantine ti 14 days, Brother Anton, then right away, ag-swab, sabi ko matahaanan ko na so agastusan da. Alagat no safety, shoulder ko mag-gobyerno. Sa danto ag-training nga, hindi ka ag-sweldon taon. Pulisan kakabsat ni MD. PNP, preacher na pulis. Yan ang godly person. Kahit saan ka magtungo, iniisip mo yung trabaho mo bilang Kristiyano. Pulis na preacher, PNP. Amen. Kunakan DJ, doktor nga nang kita king kuana idi medical. Isupa yung tinang ibaga, ikaw yung nag-pray, di ba? Oh, makitam ti godly person, di ubraan nakakabsat. Ikaw yung nag-pray. Kat nagpintas di ko na nga, alam mo ko na, pagka sana pwede kang mag-apply na maging chaplain, kahit assistant lang sa chaplain ko na. Kat dinagma din to nga buya kakabsat nga ni MD, ti damag na nga idimang rugi kat agkarkararag, tapos makiin-inumot ng kakabsat. So, inan-anunang kakabsat, akat pinerdi na tay imahen na nga godly persona. O, di, iso nga, iyan encourage tayo di gito. Tapno di kastagat handa ko mga maupupay ka di giti parikot ti panagbiag. Tapno maitultuloy dalat na kakabsat itinasayaat. Aya, Brother Anton, ha? So nga, maintain mo lang ti godly life. Brother Anton, ure, kunangarod ni Brother PJ. Mayat, di gito anak ni Tito Irinyo talaga by the grace of God. 11 months yan ta barko. Kat tipay pa nagkita daking kuanang kakabsat kat kas lang dete hana amut makihalubilo at siyempre amu makat puro unbeliever inom. Gat kunana by the grace of God kunana for 11 months jakpulos na kiininom. Inistorya na di Friday nga ada kanupay DJ kwa DJ may isang kadwada kakabsat kat kwa kinarit na ni PJ. At di namot iserban di pulutan. So, napan ni PJ ka DJ, superior ko na api obligasyon ko ka di nga iserbi, tay paginumda ko na ay, ana mo obligasyon. So, kinumprontar na nga kinasarita na karitan namot ni PJ nga kabsat ko, nagkabil na ka now. Kat siyempre, godly person, so how do you handle that? So nga ti godly person kakabsat kat mindful nga, anak ti apo No kumahanak anak ti apo kat ukasak deti kina Kristiyano kat rumor ti kulay ko nga managbasol. Ay kat dugul-dugulang ka kumana brad ko na black ay ka kuman ukasak deti kina Kristiyano kumaan Nabayag nga nataya ko kat insuot ko tinadyosan na panagbiag. So they acknowledge God in every way. The Bible says in Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him. Yan ang godly person. And He shall direct thy paths. Makita nanto ti panangiturong ti Apo, iti panagbiag na. What a blessing. They meet, ito pa ang godly person even on the basic needs of the body, they do it as godly people. What are the basic needs of our body? Food, shelter, clothing, adupay kakabsat ti basic needs ti bagi. Ngem DJ panang meet
they basic needs of the body, they do it as a godly person. Haan nga, na Diyosan no, han namang mangan, ngam to no, manganan kat, han na makitat godliness kingwanan. Hindi po. 1 Corinthians 10:31, look at this very carefully. Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, wag sabing whatsoever ye do, things that will meet the basic body needs, do all to the glory of God. Iso nga, mabaling nga rod, itatang nga, naimas pangan mo, sa kagimatang dete red horse. Kunam, Lord, I will eat and drink for your glory. Godly nga rod, DJ kakabsat. Hello? So even in times that you meet the basic needs of the body, talaga nga, Pastor, matinding disiplina pala ang godly, ay sinabi mo. At wala namang umaangat na walang disiplina. In all aspect, in all endeavor, pwede ka bang umangat na wala kang disiplina? So kung Christian life ka, pwede bang umangat yung testimony mo? Pwede bang lumago pa ang biyaya ng Diyos sa'yo na hindi ka willing na tanggapin yung disiplinang kailangang gawin mo? Eh dapat lang. Bet nga rin, matipulis nga kay nalata, Brother Anton, ay di na ka do kick out ni General. Disiplina ang kailangan. Umangat ang isang gobyerno, disiplina ang kailangan. Look at the countries nga very strong, ti pa kita nyo ta Singapore. Ni Lee Kuan Yew kakabsat, natayon. But every Singaporean knows that man. Because like Duterte and Marcos, very firm, very strong, but very sensible. Di ba? Napintas ti pa nagpampanunot na nalimpyo, ngam firm nga mangipakat ti disiplina. So, mabilis silang lumago. Ganyan din sa ating Christian life. Godliness is the discipline every Christian should follow. Dayjay ti disiplina nga suruten ti amin nga anak iti Apo. So, nakita yung kakabsat? Amen? Point. Eto. Basahin natin, everybody, go. We do not just live godly when we come together as a church. Godliness is what we are day in and day out. Oh, di ba? Ti godliness saan laan nga, DJ, no imay tayo nakigimong. Oh, godlit panunod tayo, godlit kang kantaan tayo. Hindi po. Kundi godliness is what we are day in and day out. That is a godly life. May mga iba kasi na ang mindset, and this can be changed. Pwede namang mabago ito. Ano yung kanyang mindset? O, anong sabi niya? Ang godliness, pang worship service lang. Pagtrabaho, hindi na pwedeng gamitin ang godliness. Hindi po eh. Sa kanila, hindi relevant sa day-to-day practical life. Ay, nakita nyo, pinakita ko na sa inyo, tinadyosan nga panunot, relevant iti amin nga turungem ken aramidem ti panagbiag. Walang bagay in fact, kung ang isang gawain ay hindi relevant sa godliness, hindi mo nagagawin yun eh. Kalang ko inawis da ka, inti agiinom ko na da. It's an invitation. Amom nga hanag godly day nga aramid. Hamo aramidan ng kakabsat kasi hana relevant di godliness. Naintindihan po natin. So, let's read 1 Corinthians 10:31 again. Kidan tayo man kakabsat. Whether ye eat, so ito naman tayo aldaw, amen? Or drink, or whatsoever ye do. Ano yung motive mo? Do all, everybody read, to the glory of God. It governs and guides our mind and affection. So itiday ti nga bigat. Look at your life. It's either timang govern keng kaita, it's either godliness or ungodliness. Isa lang sa dalawang yan. Isa lang sa dalawang yan. Nuhan ka nga conform, nuhan ka nga mayanurot, DJ kayat ti Apo, ada sa bali nga pakayan anurutan di biyag mo. Definitely. Nobody goes neutral. Hello? Because you're not moving anywhere if you're neutral. You must move somewhere. So, godly or ungodly. So, clear kakabsat? So nga datay nga naganak, hantay yung agkad-kad nga mangibalikas, digito yung word ka, digiti anak tayo. Anak ko, madideta kasta nga aramid, ungodly. Nanggag mo ta impreach ni pastor? Use that word at home. Use that word. This is very strange, kakabsat ngem. Make it a normal term in the home. Language ng Kristiyano to. Godly
worldly, ungodly, use that term at home. Hello? Si bibiyag kay Belang kakabsat? Okay. Let me give you number 2. Maganda itong number 2. Yung una, medyo may kaanghangan, pero itong number 2, mga kapatid, ano na to? Sweets. Sweets. Number 2. How does a godly person think? Paano ba siya nag-iisip? Ano yung kanyang mindset? Number 2, God has a sovereign purpose for our troubles and trials. Usaping problema naman ito. Usaping trouble. Sino po sa inyo ang maraming trouble suliranin ngayon? Ayun. Maraming pagsubok, maraming mga kabigatan, maraming mga stress, maraming mga pressure. Wow. It is very sad to think, and our prayers goes to everyone. Last Friday yata yon, yung sabi ng radyo, nagpakamatay na teacher at saka yung nagpakamatay na estudyante. Taga-pasukin, kung taga-pidig yata yon. Oo. 1 teacher and 1 student. You know, everyone is fighting a battle you know nothing about. Lagi nating sinasabi yan. Yang katabi mo ngayon, naku, hindi mo alam ang problema niyan. Pero malaki. Nakita man labas ita kaabay mo? Malaki. Mabigat ang problema niyan. Dinadaan lang sa ngiti, pero sa totoo lang, may problema rin yan. Di ba? Paano niya hinahandle? Well, let's see. Okay? Ang godly person, mga kapatid, makita na DJ sovereign purpose, define it man lang. Anong sovereign? The most powerful. Ibig sabihin, makita na kakabsat, DJ, talagang pinaka ramot. Purpose for our troubles. Kumbaga makita na, why is this trouble going on? Why am I in this situation? And why did God allow this to happen in my life? Sabi rin, makita na nga, kasi amo na nga ti Diyos in control. And you know, God can do miracles. Dinefine ko idi Wednesday night the difference ti miracle and providence. Digdinggan nyo nga nasayaat, and let me repeat that definition. The miracle is when God suspends natural law. God intervenes to suspend natural law. Ti natural law kakabsat, no, ingkayanta, intasirok tarangtay, kat tumapwak ka, lulubog ka. Yan ang natural. Because of gravity. Kan siyempre, danume, lumned ka. But Jesus walked on water. That is miracle. Na-suspend the natural law because of His intervention. Ni Joshua. Imay digiti Amalekites nga kalaban ti Israel. Kat makita yung kakabsat nga, you know, kunana kat mumaluman kat di pa'y malpas ti gubat. Kat kunana ije init. Sun kunana. Binilin na je init. Stand still. Hangga gunggunay kunana. Nagsardeng ti pa nagpuligos ti lubong. For several hours, 5 oras ngamhaan nga dimteng ti rabii. Because God intervened to suspend natural law. That is a miracle. And many of us today, that's what we need. A miracle. Amen? And don't hesitate to claim a miracle from God. Tati apo kakabsat, pinarswana ti lubong, kaya na nga balyaran. Ti apo amuna, dagiti amin nga cells, ken tissues, ken veins, mabilang na ti buok mo kakabsat, amuna, He can work in a miraculous way. So don't hesitate na kunam, Lord, I need a miracle today. And I know you still perform miracle. But providence is a different story. Because ti providence kakabsat, kat dayjay ti apo, mabalin nga agintervene to suspend natural law, but in most cases, He would allow things to happen. Ngem dayjay kat daiten na kakabsat, nga ti outcome na kat napintas ti resulta na king ka. Deti di ko natin ti Romans 8:28. This is another miracle. All things work together for good. So, they just happen, they just come, the problems,
Kuna ni Apostol Pablo, Lord, ikatuman apo, dito yung sakit kanyak ko na, nangam ko na ti apo haan. I will let that be with you. Hayaan ko lang yan sa'yo because pagsaya atam deta. Imagine that. We know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Now, here is the point. Basahin natin lahat. Ready, go. Makita na nga ti apo nga makin igem ti masakbayan, ket adda plano na kadagiti paspasamak ti agdama. Dakkel abentahe daytoy a panunot. Medyo narigat basa Ilocano gayam tataen saya. Itao nga na Diyosan, makita na nga ti apo nga makintingel ti masakbayan, adda plano na kadagiti mapaspasamak ti agdama. So kalmado lang, confident, Lord, I know you have plans and purpose for what I am going through. That's a godly man. Makita na, hanga isunat ti manggaramit ti steps na nudikat, he will just trust in the Lord and follow His will. So, we have an example, Genesis chapter 50. I always give this to you. And Joseph said unto them, di ba, inla ko isunat kakabsat na, nakadanon di Egypt, nagsakit ti narami, digiti kakabsat na kengkwana. Now, finally, pinagpala siya ng Diyos sa Egypt. He became second in command to the Pharaoh. Here comes digiti brethren. Nga nangilako kengkwana. Ket kunana kadakwada, Joseph said unto them, fear not, hangki mo danagan. Nung magkaalaman, for am I in the place of God? Hindi ako Diyos eh. Diyos ang may hawak ng lahat to eh. Lahat ng nangyari, kontrolado to ng Diyos eh. Verse number 20. But as for you, ye thought evil against me. Yes, dakas di naramid yo kanyak, and I have no control over that. Ngem ni Apo Diyos, control na amin, di gijay. But God meant it unto good. That is providence. Pinayagan ni Apo Diyos nga dakas ti aramidan nyo kanyak, ngem pinagbalin na dayjay nga pagsayaatan. What a miracle. That's a godly man. Isong apay nga aglagaw ka. Apay nga kaslag, pungtot jeriknam. Nagpungtot pa nga tirik na ni Joseph, hindi na. Kasi nakita na kakabsat ti Apo. Brethren, listen. That's what we need to practice kadagiti trials and troubles. To bring to pass as it is this day, to save much people alive. Nagsayaatan. DJ inaramid yo adakas kanyak. Next verse, another verse, Genesis 45. Now therefore be not grieved. Ang kay maldaangan na yung kunana. Nor angry with yourselves. Yung babalawon ti bagbagi yun. Yes, amok nga dakas inaramid yo. Nga inlako dak kunana. Inlako dak. For God did send me. DJ panangilako yo kanyak. Isut panangibaon ti Apo kanyak ditoy. Adaking ka, nga panunot ka kabsat, nagpaunay nga panunutan, di ba? Bentahe nga talaga. The profits of a godly life. Okay? To preserve life. Meron bang next verse dyan? Okay? For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years in that, which there shall neither be earing or harvest. So, anyway, we'll not go to the whole story, but that is enough for us, mga kapatid, to realize that ito'y sovereign purpose ni Apo Diyos. Blessing dito yung pandemic. Nakita nyo ba? Amom no godly ka, makita mga blessing dito yung pandemic. Uri anat parikot ka sumang biking ka, no godly ta panunot mo, blessing dito yung kunamlata. Surusuruan yun kakabsat, dahita nga panunot. No ada problemam ti agdama, ibilang mo nga blessing. Kat kunam Lord, kunan ni pastor, ibilang nga blessing. Ngam ti question, di panunot ko, jak makita, di blessing. Di parikot ti makita, jak makita, di blessing. So Lord, lawlawagan nak. Kasi di insuro na nga prinsipyo, itay kat usto day, jak makita, di blessing ka, di yung problema. Makita mo to kakabsat. Ni Joseph, hanapin na makita, idi eh. Ngam by and by. Kunana, naglaing ti Apo. Dete panangila ko, dagiti kakabsat ko kanya kat pagsayaatan mi amin kanti sa nga lubungan. Wow! What a blessing! What a blessing ko na yun man? Ibaga man ta kaabay mo, blessing ta problemam ko na. Totoo yan. If you are godly, ibilang mo nga blessing ta parikot mo kakabsat. Deta dadagsen mo ti agdama.
Ala, iba nga ang peking ko, maminsan pa, blessing ang problema mo. Kaya wag ka nang magpakamatay, kunam. Wag ka nang magbitay. Blessing ang problema mo. Nakita niyo ka, kapsat? Okay, here is the point. Let's read. I'm going to close. Okay, hanti, basahan amin ng kapsat the verses, but let me close with this. Everybody read. Ti tao ana Diyosan, ket si tatalged, nga iti baetan, dagiti nadagsen na problema, ti Diyos ket saan nga mangbaybay-a. No di ket di usaren na dagitoy, tapno iparukpok na ti parabor na. No hanyo makopya, picture nyo, etang kakabsat. Picture nyo eta, nakapimpintas. Let me read and listen to it very carefully. Ti tao ana Diyosan, ket si tatalged, nga iti baetan dagiti nadagsen na problema, ti Diyos ket saan nga mangbaybay-a. No di ket di usaren na, ti Diyos usaren na, dagitoy nga problema, tapno iparukpok na iti parabor na. What a blessing. Tagalogan tayo man kat adadagbuy-buya nga Tagalog, help me, ha? Ang taong godly, ha? Ayun na lang. Maka-Diyos, thank you. Ang taong maka-Diyos ay panatag. Panatag ang kanyang loob na sa kabila o sa gitna ng mga kabigatan o mabibigat na problema, ang Diyos ay hindi kailanman magpapabaya. Hindi ka pababayaan ng Diyos, kundi gagamitin ng Diyos ang mga problema mo upang kanyang ipagkaloob ang kanyang lubos na biyaya. Ayun. So, urihan nyo na, kahit hindi nyo na naintindihan yung lahat ng preaching ko, basta yan, nakuha nyo, okay na yan. What a blessing. Kararat tayo kakabsat. Lord, hindi kami talo kung kami ay godly. Kailanman, hindi kami magiging biktima ng problema. Kundi ang mga problema ay maging daan. Agbalinda po Diyos nga rangtay, tapnon, agbaling kami nga nabalegi kan nabungbunga, babaan ti parabor mo. O Lord, agyaman kami apo Diyos, ta, as godly people, there is heaven that we also look forward to. There is your grace every day, your mercy, O God. Kuam ti gloria kan panakaidayaw. In Jesus' name, Amen.